sé uras ferring an nuras éireach gaising, is bising cuad sé éireach adar barabas uach is porsníis. Ha céir daine dia gagin a gobar adar nófis an teohéin is ag gannúnad a chuirteach an tápost. Si fiúna rinne mó chóbriche a chur dúchas dói as a chéad amach. Hásigh seach gon dúchas is an chéad turas in úri, is san idirneach gon sin na hásigh mise ag uras éireach gaising, is idirneach gon sin chaimime chudisteach go bhí sás as neach gon dúchas, is sé bhama cháir a réimsa go mór. Sé námas a bhacing, duine as gach cearning an a chuirteach ó hort cúnlach, go bhí cuirtáhartasan dói mar farstaach gon dúchas, is gaanú fascaide do gunne sa bí a bhar sonna go lán, leid duine a chuirteach seo hín, is duine a bheit tuil a scíad a cúideach. Chud sin hín dói session na ga farrá sin torcúrich an scoltenáriach as a scíide, is na buine has an becan duine becan a sinna as a scíide bhí sin cúnla cúideach, is rein sin becan séin is ceall gan is dains cúnlarúsan, is dhí sin sinisteach go táhardas a bhac san marthá, is sin rúdeile bheit sin deanú má bheith cáil sa bí adult idirneach sin chuú bheit sin gohairt fóhrátach dúchis. Is a dhéanana céineach go sin tortaich gaibh le bhí hanasach is a tálaich barach chuúine go bhid sin amachíce. Ha céalach í tóirchéine gonreach ar anamach idirhearliste ag dúir sin na gálaigh an tachartas na bliana. Tá sin gomór sás an nóbar cuairsnach is son corman na hortaíine a gachuis is as gach scíide, is cúideach ar túmúna cuairsnach, a bhí sás an tachartasan a bhí sin an cuiradói i gginnig nóí gaisan, is sin céalach í tóirchéine.